Wathi esehlile entabeni amlandela amaxuku amakhulu. Khangela, umuntu olobulephero weza, waguqa phambi kwakhe wathi, "Nkosi, aluba uthanda ungangihlambulula." Welula isandla, wamthinta wathi, "Ngiyathanda, hlambuluka." Wahle wahlambuluka kubo ubulephero bakhe. UJesu wathi kuye, "Khangela, ungatsheli muntu, kodwa hamba uziveze kumpristi, unikele umnikelo owalaywa nguMose, kube ubufakazi ebantwini." Wathi esangena eKhaphenawume, kweza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, "Nkosi, inceku yami ilele endlini iyisilima, iphethwe kakhulu yibuhlungu." Wathi kuyo, "Ngizakuza ngiyisilise." Kodwa induna yekhulu yaphendula yathi, "Nkosi, kangifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami. Kodwa tshono ilizwi nje, inceku yami izakusiliswa. Ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho, ngilamabutho ngaphansi kwami. Ngithi komunye hamba, ahambe, lakomunye ngithi woza, eze. Encekwini yami ngithi yenza lokhu, ikwenze." Esekuzwile lokhu, uJesu wamangala. Wathi kwabamlandelayo, "Ngiqinisile ngithi kini, angizange ngifumane ukukholwa okunje lako-Israyeli. Ngithi kini, abanengi bazakuza bevela empumalanga lasentshonalanga, bahlale ekudleni lo-Abrahama lo-Isaka loJakhobe embusweni wezulu. Kodwa amadodana ombuso azakutshelwa emnyameni ongaphandle, lapha kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo." UJesu wasesithi enduneni yekhulu, "Hamba, kakube kuwe njengokukholwa kwakho." Inceku yasila khona lokho. Wathi ukuba uJesu angene endlini kaPetro, wabona uninazala kaPetro elaliswe ngumkhuhlane. Wabamba isandla sakhe, umkhuhlane wamyekela, wavuka, wamsebenzela. Sekuhlwile, waletha kuye abanengi abangenwe ngomoya ababi. Wakhupha umoya ngelizwi, wasilisa bonke abagulayo, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngu-Isaya umprofethi kokuthi, "Yena wathatha imikhuhlane yethu, wazithwala izifo zethu." Kwathi uJesu ebona amaxuku amakhulu emhanqile, walaya ukuba bawelele ngaphetsheya. Kwafika kuye umbhali wathi kuye, "Mfundisi, ngizakukulandela loba ungaphi lapho uya khona." UJesu wathi kuye, "Amakhanka alemilindi lenyoni zaphezulu zilezidleke, kodwa indodana yomuntu kayilandawo lapho ingaqamelisa khona ikhanda layo." Omunye wabafundi bakhe wathi kuye, "Nkosi, ngivumela ukuba ngiyembela ubaba kuqala." Kodwa uJesu wathi kuye, "Ngilandela, yekela abafileyo bambele abafileyo babo." Wathi esengenile emkolweni, abafundi bakhe bamlandela. Kwavuka isiphepha esikhulu olwandle, umkolo waze wagutshuzelwa ngamavinqa, kodwa yena wayelele. Basondela bamvusa besithi, "Nkosi, sisilise, siyabhubha." Wasesithi kibo, "Lesabelani lina elilokukholwa okuncinyane na?" Wavuka, wakhuza umoya lolwandle. Kwaba khona ukuthula okukhulu. Abantu bamangala, bathi, "Unjani lo ukuba umoya lolwandle kumlalele na?" Kwathi esefikile ngaphetsheya elizweni lamaGadarene, bamhlangabeza ababili abangenwe ngomoya ababi, bephuma emalibeni, besesabeka kakhulu, kungasadluli muntu ngaleyo ndlela. Basebememeza besithi, "Silani lawe ndodana kaNkulunkulu? Uze lapha ukusihlupha kungakafiki isikhathi na?" Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube ezinengi zisidla. Omoya ababi bamncenga besithi, "Uba usikhupha, sithume ukuba singene emhlambini wengulube." Wasesithi kibo, "Hambani." Baphuma bangena engulubeni. Umhlambi wonke waphaphathekela eliweni, waphoseka olwandle,
wafela emanzini. Abazalusayo babaleka baya emzini. Babika konke lokwenzekileyo kibo abangenwe ngomoya ababi. Khangela, umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu. Bathi bembona, bamncenga ukuba asuke emikhawulweni yelakubo.